Yes. See
Selelele kameni lika Jesu wase Nazareth athwala lenkonzo babusise uNkulunkulu wethu namandla bonke amakhosi bakho uNkulunkulu kusukela uNkulunkulu wethu oqaleni uNkulunkulu sizophetha uNkulunkulu wethu namandla manje uNkulunkulu wethu namandla sibusise egameni lika Jesu wase Nazareth inkosi ephilayo uze phakade. We glorify your name, Lord Jesus. Emhlabeni namalanga ami sekayabalwa kunabantu abazothenga the power
Amandla kaJesu bakubuke bathi ungene kanjani bathi besivalile besenze konke kodwa wenze njani kunamandla khona Funda Jeremiah chapter 17 verse 7. Jeremiah chapter 17. Yes. Ozanabisa izimpande zawo ngasemfuleni ongesabi lapho kufika ukushisa amaqabunga awo abeluhlaza angabi naluvalo ngomnyaka wesigagabi anganqamuki ukuthela izithelo inhliziyo iyakhohlisa ngaphezu kwakho konke futhi imi ngubani ongaziyo na mina Jehova ngivivina inhliziyo ngihlola izinto ukuba nginike kuwe yilowo nalowo njengezindlela zakhe njengezithelo zezenzo zakhe isihlalo sobukhosi esinenkazimulo esiphakemeyo. Oh, themba lika-Israyeli Jehova bonke abakushiyayo bayakujaba abaqhezuka kimi bayakulotshwa emhlabathini ngokuba bamshiyile uJehova umthombo wamanzi aphilayo. Bamshiyile uJehova njalo bazalwane. Bamshiyile uJehova
kule Blesses the man who believes. Blesses the man who trusts. And the one who relies. Usisi umuntu othembala. Ezoleka. Bese lithi ubusisi futhi umuntu othembela. Number one, busisi umuntu othembala. Before umuntu abe nokholwa kufuna umuntu athembe. Kunomehluko phakathi kwale gama elithi trust negama elithi believe. Nikhona bazalwane. Umuntu othembela nomuntu othemba lakhe izinto ezimbili. Umuntu othembela usuke athi ke ngiyayikhuluma lento. Ngiyathembela but umuntu othemba lakhe usho ukuthi ke mina ngenza ngiyakhombisa ukuthi ngiyethemba kuwe. Ngiyayizwa lento ngisho. Uma umuntu athembela usuke amemezela. Athi ningibona ngiphathwa lesimo but ngiyamethemba ongabonwayo. Bakuze bathi ke noma nje usaqhubeka noma umhlaba ukushaya uthi angisuki la. Ngiyama ngiyamethemba uNkulunkulu. Bese kufika isigaba sokuthi sengiyakhomba. Angisakhulumi nje sengiyikhombisa lento engisho. Ukuthi noma abantwana bakangijikela but ngiyasala. Noma izizwe ithembile zinjikela but ngiyasala. Noma abantwana bekhamba nabo sebangasiba abantwana bami angiyekeli ngiyasala. Noma mloywa ngabantu bathembile ngabantu basalile ngabantu bakhombisile angiyekeli ngiyasala. Usisi umuntu othembela nothemba lakhe linguJehova. Because kukho lezinto zimbili. Bakhona abantu abathi ngiyathembela. Bakufika isimo bese bayajika ngiyangizwa yini. Bakhona abantu abakhombizela bathi uyiwe Golgotha babe bangayikho. Bakhona abantu abathi ngikho nithemba uNkulunkulu bathi bangakholwa yilo. Usisi umuntu kulesibusiso sokuthi nje ngiyakhuluma ngale because nina bazalwane ithemba liyakhipha. Amen.
Ithemba lenjani? Njengoba ukhuluma ngayo into usukuyakha. Ukuze kuthi masifika isikhathi sokuthi uthembele kuwe kutholakala ukuthi vele unayo ifoundation. Beyizwa lento ekishoyo. Njengoba ngikhuluma ngoNkulunkulu ngiyazakhela mina. Ukuze mhla kufika isikhathi sobunzima kutholakala ukuthi ngine foundation. Beyizwa lento engikhulumayo. Njengoba ngisekonzweni ngizokhuluma ngoJesu ngiyazakhela mina ngiyibiyela. Ukuze bafike isikhathi sobunzima nazi ukuthi ngithembelele. Bafike isikhathi noma badolo asabeka ngikhulume ngikhumbule izinto engikhuluma ukuthi ngake ngahamba ngelilanga ngathi ngiyayithanda le ndoda ngake ngahamba ngelilanga ngathi ngizoyilandela le ndoda ngiyazakhela mina. Ngizakhela mina. Ukuze makufika akuve kubuhlungu uthemba into ongayazi. Akuve kubuhlungu kodwa njalo. Akuve kubuhlungu uthemba into ongayazi ngoba usungawazi amandla ayo. Zithi izinto bayifika ucabanga ukuthi sezingaphezulu kwalento oyithembayo. Usenakhuluma nabantu abangaziyo. Ngithi mina akuve kubuhlungu ukuthemba uNkulunkulu kade akasakuphakamisa ndawo. Because noma kufika izinto awunayo ireference ukuthi inkosi ke yangikhipha lapha. Njoba yangikhipha lapha nawo usazokhipha kuwo. Ubusisiwe umuntu awuthemba nothembela kuJehova. Nikhona bazalwane? Ubusisiwe umuntu onjani? Themba. Themba into yakho uNkulunkulu. Yenza njani into yakho? Yenza njani into yakho? Yenza njani into yakho? Ngithi makhelwane. Ngiyithemba lento yakho. Ngithi ngiyithemba lento yakho. Ngithi makhi ngiyithemba lento yakho. Ithembe into yakho, ithembe Nkosi yami, ithembe. Na ku-2025 awukale kahle lonyaka lo umethembe uNkulunkulu wakho, umethembe nje. Umethembe izinto zi-right, hayi ngoba zi-right bese uyakhohlwa uyaye zi-right umethembe. Nokuze noma kufike ibhedayo ukhona ukuma ngoba wamethemba naseyintweni ezi-right. Because kulula kubazalwane kumethemba uNkulunkulu ngoba nakusekufike ifele umnyama. But kunzima ukumethemba ukukhombisa ukuthi ngiyamethemba ngoba izinto zisahamba kahle izona into ekishoyo. Beyizona into ekishoyo. Because legama bazalwane lokumethemba umuntu umethemba ngenxa yezenzo zakhe izona into ekishoyo. Umethemba ngenxa yani? Ukuze nje ngimethemba umhlala ngemali yami kufanele ngimnike encane athembeke kuye. Athi angathembeka kuye ngizokwazi ukumthemba ngezinto ezingakanani. Kukanjalo ne-relationship yakho noNkulunkulu. uNkulunkulu ukuqala ngeyingane. Mawungathembekanga kuzo first. Sokuthandazela kuze kuphume impanza kungenzeki lutho. Because awuthembekanga eyintweni engane. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ufunde uthembeka because into ekuthiwa yi-trust ukhona kuba ne-relationship ene-trust because ngezinto enizenzayo. Amen. Noma ngiyangibona binyasho nje. Yeswa lento ekishoyo. Ufuna kumethemba uNkulunkulu ngoba naku usosebunzimeni but awumethemba uNkulunkulu ngezinto ezidlula nje. Sengitheni. Makhi ngiyamethemba uNkulunkulu. Yithi makhi ngiyamethemba uNkulunkulu. Because lento yokwethemba uzongizwa nje ukuchaza kancane bazalwane. Lento yokumethemba uNkulunkulu kubonakala nama action akho ukuthi uyamethemba. La kwenzeni kwakho ukuthi wenza njani? La ekwenzeni kwakho ukuthi wenza njani? Because legama elithi ngiyamethemba nalegama elithi ngiyathembela izinto ezimbili. But la kumethembeni we are speaking about ama actions akho. Wenza njani uma sowuvaleleke khoneni?
wenza njani uma sekungekho umuntu obonayo uyakhombisa yini ukuthi inkosi ngiyakwethemba inkosi ngenza njani inkosi ngenza njani inkosi ngenza njani uyamethemba bonke bangijikele phathi ngiyakwethemba izinto ayihambanga ngalendlela bengifisa ngayo izinto ayihambanga ngalendlela bengithembe ngayo kodwa still angishintshi ngiyakwethemba umnyango awuvulekanga lo bengifisa ukuthi uvuleke phathi ngiyakwethemba yes akwenzekanga ngalendlela bengiplane ngayo kodwa ngiyakwethemba ngiyakwethemba Nkosi noma ngabe izinto zingavumelani nami phathi ngiyakwethemba ngiyakwethemba Nkosi noma ngamanye imvula Nkosi still ngiyakwethemba ngiyakwethemba lo mnyango bengithi ngiyalokha kuyivalelile phathi ngiyakwethemba because lokwethemba yiko okwenza uNkulunkulu asuma athi mangethemba kangaka ngiyamdisappointa kanjani ngiyakwethemba Nenza njani bazalwane? Nenza njani makhona? Ngiyakwethemba izinto singavumi phathi ngiyakwethemba. Yo. Kwethemba kungekho kudla ekhaya kufiwe ukuthi wanamhla silala noDoka phathi ngiyakwethemba. Ngiyakwethemba Nkosi noma sekushiwo uAbraham alethi iBhayibheli wamethemba uNkulunkulu avele kuye under 50 years wathi uzothola indodana wahlala waze waba 99 solo ingane ngekho yazi indoda ethembele uNkulunkulu ngiyabethemba noma ngabe ashilo izinto zangenzeka ngaleso sikhathi bathi ngiyabethemba haleluya ngiyabethemba ithi iBhayibheli ngena yokuthemba uAbraham kwase kwanazela kuye kwathiwa ngolungileyo ngena yokumethemba umethembe noma abantu baphumelele entaleni kwakho wena ungakaphumeleli ngiyabethemba Nkosi ngiyabethemba nenza njani bazalwane ngenza njani makhona ngiyakwethemba noma izinto singavumi phathi ngiyakwethemba because the more umethemba uNkulunkulu the more umethemba kunezinto azenzayo athi umhlabene noma thule kodwa ngiyazi impendulo yami ikhona lapho the more umethemba kunezinto ayingazisayo the more umethemba kunezinto ayisobandelayo the more umethemba kunezinto akomela zona ungabona ubale ayibone ngisemuva kodwa sayithola inhlobo kwenzenjani nginethembile ngibe faithful ngesikhathi sokumethemba ngiyamethemba uNkulunkulu ngiyamethemba noma baphatha izinto ungayiphathi ngiyamethemba sebafakaza ngeimoto ongenayo ngiyamethemba noma bafakaza ngezindlu ongenayo bathi ngiyamethemba uNkulunkulu ngiyamethemba angendaba ukuthi kwenzeka manje namuhla bathi ngihlala kuye ngiyamethemba besathola ihlobo lizomethemba uNkulunkulu lulungisa uDavid babizwe bonke asale hlane kodwa thina yaqhubeka nokumethemba bahambe bethi wafikile umprofeti uzonqoba wena ukwalima bathi kodwa ngiyamethemba uNkulunkulu ngingekho bagotshwa abantu ngiyakabizwa kuseremoni yakhona ngisehlane bathi ngiyamethemba uNkulunkulu ngiyamethemba ngidadisi Abanazi nasivini mina ngibona izimvu kanti uNkulunkulu ubona abantu ngibona mina ngilusa izimvu kanti uNkulunkulu ngibona mina ngilusa abantu ngiyamethemba ngisehlane ngiyamethemba ngiyakaphathi lutho ngiyamethemba uNkulunkulu ngiyamethemba ey'ntweni ey'ncane bakhuluma ngezinto ey'nkulu anginendaba ngithathele okokuncane kuthembeka kuwo because the more umethemba uNkulunkulu ukwenza bese uyathembeka wena yizwa lento ngishoyo the more uthemba uNkulunkulu ukwenza wena bese uyathembeka kuwo
iBhayibheli wathandaza wathatha amayikhanda wafaka emadolweni wathandaza wathi uyabheka wabona kungenzeki lutho waqhubeka nokumethemba uNkulunkulu wathi ngiyamethemba noma sekuphakamise encane lesi encane asinkulu but lengane isanda but ngiyamethemba uthi athosi lefu noma lincane noma lincane lefu but lingaproduce imvula ngiyamethemba ngimethemba uNkulunkulu ayigcwele ngalo uthi nakazomncane unamandla okwenza ongaphezulu kwalokho akwenzile ayizedi ngiyahlala ngiyamethemba 2025 methemba uNkulunkulu 2025 ithi methemba uNkulunkulu 2025 awuhlale nje umethemba abayeke bakithi mihlalo umethemba bayeke bakhulume hlala umethemba bayeke bakuzonde hlala umethemba bayeke bakuvalele amathameli hlala umethemba bayeke bakujikele hlala umethemba kade ubasiza ucabanga ukuthi bazosiza babajikela hlala kuyo umethemba Kwaba sakubonakala lento emethembela yona kodwa ngiyamethemba. uNkulunkulu ngiyamethemba noma ngabe lento engiyithembayo kubonakala ngathi iyashabalala but ngiyamethemba. Lento engimethembela yona kubonakala ngathi ayenzeki but ngiyamethemba. Njengoba uhlala kuye njengoba uhlala kuye. Bathi ngithi 2025 2025 awuthembe 2025 awuthembe yazi izinto kunemizamo yenzile kwesinye isikhathi yengenzeka 2024 kunezinto weplanile zangenzeka 2024 ungasuki hlala kuwo hlala mntana sekhaya yabuya uthi ngiyamethemba akusekho lutho kodwa ngiyamethemba Ngisabathe ngiyathandaza ukuthi ukuthandaza uzwakali kodwa ngiyakwethemba. Ngiyakwethemba uNkulunkulu noma ngabe labantu engithi bayakulandela mangithi ngiyababuka ngithi ngingama ngisindisiwe ingane zami zinyawupe. Ngisabathe ngiyabuka ngithi ngisindisiwe ngithi ngiyaphakama ngiyafakaza bathi buke emva kwakho bayazala bazalele ekhaya ungayekeli wathi ngiyamethemba kunjalo ngithemba noma badisappointa ngithemba noma basenyawupeni ngithemba noma bakehluleka Ngiyamethemba noma sebangijaja abantu bathi umethemba kanjani izinto zakho zingahlangani ngiyamethemba ngiyamethemba noma umsebenzi ungagacile kodwa ngiyamethemba Wavela ngelikilanga uIsrael asacelebrate ajabula athi siphumile eDebet bangathi uyafika nalo ulwandle olubovu laphambi kwabo mabathi bayaphenduka nanga ama-Egyptian uthi uyakhala Moses kwathi ungakhali indoda ke kwaphambili la akusisikhathi sokukhala isikhathi sokwethemba uNkulunkulu isikhathi sani bazalwane isikhathi sani makholo isikhathi sani bazalwane sokwethemba ngesikhathi sokukhala Mas ishaya izinto akusisikhathi sokukhala isikhathi sokwethemba isikhathi sokwethemba ngiyamthemba nanjani bazalwane ngithatha sikwashada umuntu kodwa ngiyamthemba ngithi yakudlulwa ku-50 years bonke abantu bakhona bayafa sena-50 ngiyamthemba nanjani bazalwane ngenzanjani makholwa akasebasebenza umuntu ekhaya kodwa ngenza njani mina Ngiyamethemba ngithemba wasekhaya ngiyamethemba ngiyamethemba
Usaqala unyaka. Ngimethemba. Lithe baphela olonto Israyeli akazeni. Futhi akala. Olonto Israyeli. Akazeni. Futhi akala. Kulonyaka nje awudecide usaqala. Awuyithathele isinqumo ungafostwanga. Uthi kulonyaka ufuna ukwethela. Ufuna ntozalwa. Ufuna amakholo. Ufuna ukwethela. Ufuna ukwethemba. Ufuna ukwethemba noma abantu ehamba nabo endleleni bangasakwethemba. Ufuna ukwethemba abantu engithandaza nabo ama-prayer partners abangasakwethemba. Kodwa mina ngithatha isinqumo sokwenza njani bazalwane. Uyabona uma umethemba. iBhayibheli lithi uShadraka noMeshaki benze isinqumo sokumethemba. Bathi asifuna ukudla konke, sifuna nje ukumethemba. Sifuna nje ukwenza nje imifino bese sithemba yena. Kuzoba nomehluko. Uyamizwa Nkosi yami, ngikhuluma nomuntu enekusele. Amen. Uma uthathe lesinqumo sokumethemba kulonyaka kuzoba nomehluko. Abadla imifino labantu abadla etafuleni lenkosi kuba khona umehluko. Mama Themba amadoda lithi iBhayibheli asabekiwe umlilo kwathiwa nangumlilo. Bathi kungenzeka inkosi ingasasindisi kodwa sesifuna kwazeke. Amen. Uthi kwaba namadoda la ezweni lakho. Amethemba. Enza njani bazalwane? Sesimende kwenzeke ukuthi ke eFryhead kwaba nomama kwaba nentombi. eFryhead eyake yamethemba nje. Kwaba nensizwa kwaba nobaba. eFryhead owake wamethemba uNkulunkulu zavala izinto wamethemba. Zavuka izinto wamethemba. Because abanye benu inkinga yini ukuthi Inkosi masibabusisiwe bayakhohlwa ukuthi benza. Ngoba yabona nje mina ngumfundisi kwesinye isikhathi ngisebenzisa le covenant yakho ukuvula izinto zakho. Le moment ngizothandazela wena ngithi Inkosi lokho akuthembise kona saluwenza. Kwenzele nje lento ayithembise wena yona. Besiyamangala Inkosi masikuvulele lo mnyango ungasathembeki. Not 2025. Show up on what 2025. 2025 is over 10. 2025 is over 10. Show up on what 2025. 2025 is over 10. Is over 10. Masinya